Twongeye kubasuhuza tunabaye ikaze kuri Kimeza TV, ni umwanya w'amakuru atandukanye hirya no hino ku isi. Dore zimwe mu ngingo z'ingenzi ziyagize. Mu Rwanda, Perezida Kagame yababariye Bamporiki na CG Retired Gasana Emmanuel. Jean-Claude Musabyimana na Dr Musafiri ntibakiri ba minisitiri. U Rwanda kandi ntirwigeze rwemerera Rwanda gucyura ingabo 4,000 zarwo. Muri aya makuru turaza kureba kandi icyo Loni ivuga ku birego bishinja RDF gufata ku ngufu abagore muri Centrafrica. Naho umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda we Alain Mukurarinda abona ibi birego ari ugusiga u Rwanda icyasha. Minisante yatanze icyizere cyo kurandura Marburg. Mu yandi makuru, umuyobozi wa OMS Dr Tedros ari mu Rwanda. Mu karere ka Kicukiro, umugabo akekwaho kwica umwana wamuzize inyama. Turaza gukomereza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho Minisitiri Wagner yemeje ko ibiganiro bya Rwanda bizatwara igihe. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Centrafrica byinjiye mu mikoranire ya gisirikare. Naho muri Kenya, urukiko rwahagaritse ishyirwaho rya Vice Perezida mushya. Turaza kureba muri Isiraheli, aho urugo rwa Netanyahu rwagabweho igitero. Perezida Putin w'Uburusiya yaburiye Ukraine yifuza gutunga intwaro kirimbuzi. Ikaze mu makuru arambuye mugiye kugezwaho nanjye Kimenyi Kimeza. Bamporiki Edouard wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko na CG Retired Gasana Emmanuel wabaye umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda bahawe imbabazi na Perezida Paul Kagame. Aba bagabo bombi bari mu bantu 32 bahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu nk'uko byemejwe n'inama y'abaminisitiri yateranye kuwa gatanu tariki ya 18 z'ukwa 10. Mu kwezi kwa gatatu 2023 nibwo urukiko rukuru rwongereye ibihano byari byarahamwe Bamporiki rutegeka ko afungwa imyaka 5 akanatanga n'ihazabu ya miliyoni 30 y'amafaranga y'u Rwanda. Bamporiki yari yahamijwe ibyaha birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya no gukoresha mu nyungu ze bwite ububasha ahabwa n'itegeko hashingiwe ku mafaranga yahawe n'umushoramari Gatera Norbert mu iburanisha ryo mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Uru rukiko rwari rwarabanje kumukatira gufungwa imyaka 4 no gutanga ihazabu ya miliyoni 60 y'amafaranga y'u Rwanda, nyuma za kujurira ari nabwo urukiko rwaje kumwongerera ibihano. CG Retired Gasana wanabaye guverineri w'intara y'Iburasirazuba. Ku rundi ruhande we mu kwezi kwa 4 uyu mwaka, urukiko rwisumbuye rwa Nyagatare rwari rwaramukatiye gufungwa imyaka 3 n'amezi 6 n'ihazabu ya miliyoni 36 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni nyuma yo kumuhamya icyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite. Mbere yaho yari yarakatiwe gufungwa imyaka 7 no gutanga ihazabu ya miliyoni 144, gusa za kugabanyirizwa ibihano nyuma y'impapuro zo kwa muganga zagaragaje ko afite uburwayi buri mu muvuduko w'amaraso. Imbabazi zitanzwe na Perezida wa Repubulika zivanaho ibihano byose cyangwa bimwe uwakatiwe yahawe cyangwa zikabisimbuza ibindi bihano byoroshye. Perezida Paul Kagame kuri wa gatanu tariki ya 18 z'ukwa 10 yavanye mu mirimo Musabyimana Jean-Claude wari Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu na Dr Musafiri Defonsi wari uw'Ubuhinzi n'Ubworozi. Musabyimana nk'uko itangazo ryashyizweho umukono na Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente ribigaragaza, yasimbuye na Dr Patrice Mugenzi wari usanzwe ari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'amakoperative. Musabyimana yari Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu kuva mu kwa 11 2022 ubwo yahabwaga uwo mwanya asimbuye Gatabazi Jean Marie Vianney. Mugenzi we Dr Musafiri we yasimbuye na Dr Mark Cyubahiro Bagabe kuva mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka wari usanzwe ari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzuzi n'ubuziranenge, ihiganwa mu bucuruzi no kurengera umuguzi. Dr Musafiri yari Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi kuva mu kwezi kwa gatatu 2023. Mbere yaho yari umunyamabanga wa leta muri iriya minisiteri. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yanyomoje Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gutangaza ko u Rwanda rwemereye Rwanda gucyura ingabo zarwo zirenga 4,000, ivuga ko ziri ku butaka bwayo. Avuga ko iyo ngingo itigeze inaganirwaho. Nduhungirehe yasubizaga ku byatangajwe na Minisitiri w'Intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Judith Suminwa.
uyu mukuru wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwo yari i Buruseli mu Bubiligi aho yitabiriye inama y'ihuriro yiswe Forum Rebranding Africa, yumvikanye avuga bwa mbere ko u Rwanda rwemeye gahunda yo gusubiza inyuma ingabo zarwo zirenga 4,000 ziri ku butaka bwa Kongo, ibyo yagaragaje nk'intambwe ikomeye yamaze guterwa mu guhosha amakimbirane ari hagati y'ibi bihugu byombi. Kuwa gatandatu tariki ya 12 z'ukwa 10 nibwo i Rwanda hateraniye inama ya gatatu y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku buhuza bwa Angola. Ni inama yemerejwemo gahunda yo gusenya umutwe wa FDLR yari yarateguwe n'impuguke mu butasi za biriya bihugu bitatu ubwo zahuriraga mu karere ka Rubavu hagati y'itariki ya 29 n'iya 30 z'ukwa 8. Minisitiri Olivier Nduhungirehe uheruka kwitabira inama y'u Rwanda ubwo yasubizaga ku byatangajwe na Minisitiri w'Intebe wa Kongo Kinshasa, yavuze ko ba minisitiri be bamubeshye. Yanditse kuri X ati: mu cyubahiro ngomba nyakubahwa Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa, ba minisitiri be bamuhaye amakuru atariyo. U Rwanda cyangwa ahandi aho ariho hose ntabwo rwigeze rwemera kugaragaza gahunda yo gusubiza inyuma abasirikare barenga 4,000. Minisitiri Nduhungirehe yunzemo ko ibyo Kinshasa ivuga ari ibirego bidashinga ndetse nta naho bigaragara mu nyandiko mvugo y'inama yo kuwa 12 z'ukwa 8. U Rwanda ruhakana kugira ingabo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, icyakora rukemera ko hari ingamba z'ubwirinzi rwafashe ku rwego rwo kurinda umutekano warwo. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda aheruka kubwira ikinyamakuru Bwiza ko u Rwanda rudashyigikiye kuba gahunda yo gusenya FDLR yahuzwa no kuvanaho ziriya ngamba nk'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibyifuza, bitewe n'uko ikunze guhora iteza urujijo nkana. Umuryango w'Abibumbye biciye mu butumwa bwawo bwo kugarura amahoro muri Repubulika ya Centrafrica wahakanye ibirego bishinja ingabo z'u Rwanda gufata ku ngufu abagore n'abakobwa bo muri kiriya gihugu, ushimangira ko uduce byavuzwe ko bakoreyemo biriya byaha zitadukoreramo. Ku itariki 16 z'ukwa 10 nibwo umunyamakuru Barbara Debu yanditse inkuru ikubiyemo ibirego bishinja ingabo z'u Rwanda ziri muri MINUSCA gufata ku ngufu abagore n'abakobwa ndetse no kubakorera ihohotera rishingiye ku gitsina, ayitambutsa mu binyamakuru bya New Humanitarian na Le Monde. Uyu mu nkuru ye yasubiyemo ubuhamya bw'abagore batatu avuga ko basambanyijwe ku ngufu n'abasirikare b'u Rwanda, barimo uwitwa Jeanne uvuga ko yasambanyijwe yagiye kugurisha imbuto mu birindiro byazo, uwitwa Grace avuga ko yasambanyirijwe mu mujyi wa Paua wo mu majyaruguru ya Centrafrica, ndetse n'abandi bagore babiri bavuga ko basambanyirijwe ahitwa Ndasima mu birometero bibarirwa muri 400 uvuye Ibangi. RDF mu itangazo yasohoye kuwa gatatu yavuze ko ibi byose ari ibinyoma bitashobora kubaho, ku mpamvu zirimo kuba uduce ingabo zawo zishinjwa gukoreramo ibyaha zisanzwe zitadukoreramo. MINUSCA mu itangazo yasohoye kuwa 4 nawe yashimangiye ibyatangajwe n'igisirikare cy'u Rwanda, ati dutangazanyije umubabaro mwinshi kw'izi nkuru iya Le Monde n'iya The New Humanitarian, twatanzeho amakuru arambuye zishyira mu majwi ingabo zitigeze zoherezwa mu duce bivugwamo ibyaha byabereyemo. MINUSCA kandi yagaragaje ko abagore n'abakobwa bavuga ko bahohotewe n'ingabo za RDF batigeze bayimenyesha ko bahohotewe, nyamara yarashyizeho ingamba zo gukumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina, by'umwihariko uburyo bufasha abahohotewe gutanga amakuru. Ubu butumwa cyakora buvuga ko hagomba gukorwa iperereza byagaragara ko hari abasirikare bahohoteye bari abagore bagahabwa ibihano by'intangarugero. Guverinoma y'u Rwanda biciye mu muvugizi wayo wungirije Alain Mukurarinda iheruka gutangaza ko ziriya nkuru zishinja ingabo z'u Rwanda gufata ku ngufu nta kindi zigamije usibye kuzisiga icyasha, nyuma y'imyaka myinshi zikora ubutumwa bwazo neza. Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko yizeye ko mu minsi myinshi iri imbere nta muntu uzandura Marburg cyangwa yicwe nayo. Bisobanuye ko intego yo guhashya indwara yaba iri kugerwaho mu buryo bwuzuye. Mu nama yateguwe n'ikigo cya Afurika gishinzwe kurwanya ibyorezo, Minisitiri w'Ubuzima Dr Nsanzimana Sabe yavuze ko hari byinshi byagezweho mu rwego rwo guhangana n'iki cyorezo. Yagize ati twizeye ko ibikorwa by'ikingira byagize uruhare runini mu kugabanya ubwandu bwa Marburg.
twizera kandi ko imirimo iri gukorwa iri gufasha mu kubona abanduye indwara bose ndetse n'abo bahuye. Yahereye kuri ibi avuga ko ibimenyetso byerekana ko ibintu biri kugenda neza ari mu gihe gito tukazaba tutagifite abantu bashya banduriye indwara cyangwa bicwa nayo mu minsi myinshi. Uyu muyobozi yongeyeho ko muri rusange ibimenyetso byose bitanga icyizere. Ati muri rusange ibimenyetso biratanga icyizere cyo guhashya indwara. Ni ibimenyetso byiza yaba ku bandura bashya bagabanutse bigaragara ndetse n'abicwa n'iyi ndwara nabo bagabanutse bifatika. Yongeye gutanga icyizere ko urukingo rwagize uruhare mu kugabanya ubukana bw'iyi ndwara. Umuyobozi wa OMS Dr Tedros ari mu ruzinduko mu Rwanda. Umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus ari mu ruzinduko mu Rwanda aho aje kureba ishusho y'icyorezo cya Marburg n'uburyo igihugu gikomeje gushyira imbaraga mu kugihashya. Dr Tedros yageze mu Rwanda kuri wa gatanu yakirwa na Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabin Nsanzimana ndetse n'umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima mu Rwanda Dr Brian Chirombo. Mu butumwa Dr Tedros yashyize ku rubuga rwa X yavuze ko azanwe kandi no kwirebera uburyo ishami ayoboye rikomeje gufatanya n'u Rwanda mu kwesa imihigo yo guhangana n'icyorezo cya Marburg. Yatangaje kandi ko muri uruzinduko rwe ateganya guhura n'abakora mu nzego z'ubuzima, abayobozi muri guverinoma n'abandi mu kurebera hamwe imbaraga n'ubufatanye bikomeje gushyirwa mu guhashya iki cyorezo. Uyu muyobozi aje mu Rwanda mu gihe ingamba zo guhangana n'icyorezo cya Marburg zashyizweho na leta zirimo gutanga umusaruro, bikagaragazwa nuko mu minsi nishize imibare ya Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko nta wahitanywe n'icyorezo cya Marburg ahubwo hari abarwayi bakize. By'umwihariko Minisante yagaragaje ko kuri wa gatanu abantu 3 gusa aribo basigaye bari kuvurwa icyorezo cya Marburg mu Rwanda mu gihe umuntu umwe mu bari barwaye yakize. Kuva mu Rwanda hatangira ibikorwa byo gukingira icyorezo cya Marburg, harabarurwa barenga 1000 bamaze gukingirwa biganjemo abo mu nzego z'ubuzima. Umuhate w'u Rwanda mu guhashya iki cyorezo kandi ushimwa cyane n'ishami rya Loni ryita ku buzima OMS, aho rigaragaza ko imbaraga n'ingamba leta y'u Rwanda ikomeje gushyira mu gukumira icyorezo cya Marburg ryemeza ko zirimo gutanga umusaruro ufatika. Urugereko rw'ubujurire rw'urwego mpuzamahanga rwashyiriweho gukora imirimo y'insigarira y'inkiko mpamyabyaha rugiye kuburanisha ubujurire bwa Dr Ntakirutimana Gerard wakatiwe igifungo cy'imyaka 25 nyuma yo guhamwa uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ntakirutimana yabaye umuganga mu bitaro by'Abadiventiste b'umunsi wa 7 mu bitaro bya Mugonero. Yashinjwe kugira uruhare mu bwicanyi bwakorewe Abatutsi bahungiye mu nyubako z'iri torero i Mugonero mu Bisesero n'Igitwe. Ku ya 21 z'ukwa 2023 urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rwa Arusha rwamuhamije icyaha cya jenoside, icy'ubuhotozi n'icyaha cyibasiye inyoko muntu rumukatira igifungo cy'imyaka 25. Ku ya 13 z'ukwa 12 2024 urugereko rw'ubujurire rwa ICTR rwahamije Ntakirutimana ibindi byaha birimo icyo gushyigikira ikorwa rya jenoside rugumishaho igifungo cy'imyaka 25. Ku ya 26 z'ukwa 3 2014 Ntakirutimana yafunguwe mbere y'igihe hashingiwe ku cyemezo cy'uwari perezida wa ICTR Theodore Meron. Icyo gihe uru rukiko rwafunguraga uwarangije 2/3 by'igifungo yakatiwe. Nyuma yaho bivuzwe ko umutangabuhamya wahawe izina ry'ibanga washinje Dr Ntakirutimana uruhare mu bwicanyi bwakorewe ku gasozi k'Igitwe yivuguruje, uyu muganga yarijuririye asaba ko bamuhanaguraho ibyaha yahamijwe na ICTR. Urwego rwashyiriweho gukora imirimo y'insigarira y'inkiko mpanabyaha rwemeje ko rwemeye kuburanisha uru rubanza ariko ku ngingo y'ubwicanyi bwakorewe ku gasozi ka Gitwe gusa. Iti kubera ko umutangabuhamya utarashatse ko havugwa amazina ye ari we wenyine watanze ubuhamya ku byerekeranye n'igitero cyagabwe ku gasozi ka Gitwe hafi y'ikigo cy'amashuri abanza ya Gitwe, icyifuzo gisaba ko imikirize y'urubanza isubirwamo cyemeye gusa ku byerekeranye n'icyo gitero cyo ku gasozi ka Gitwe. Uru rubanza ruzabera ku ishami ry'uru rwego rwashyiriweho gukora imirimo y'insigarira y'inkiko mpanabyaha
i Arusha muri Tanzania ku itariki ya 18 kugeza ku ya 22 z'ukwa 11 2024. Hazaba humvwa ubuhamya bushya bw'uwo mutangabuhamya utarashatse ko bamuvuga izina n'imyanzuro y'uregwa n'ubushinjacyaha. Urukiko rw'ibanze rwa Nyamata mu karere ka Kicukiro, umugabo arakekwaho kwica umwana wamuzize inyama. Mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kigarama, akagari ka Bwerankori mu mudugudu wa Nyenyeri, haravugwa inkuru y'umugabo bikekwa ko yishe umwana we yibyariye w'imyaka 8 y'amavuko amuzize inyama. Ibi bikaba byarabaye ku mugoroba wo kuwa 4. Bamwe mu baturage biganjemo abaturanyi ba Bariyanga Jean Pierre ukekwaho kwica umwana we witwa Gisubizo Patrick batangaje ko aya makuru yamenyekanye nyuma y'uko uyu mugabo agiye guhuruza se umubyara, amubwira ko umwana we yikubise hasi arahwera kandi bahoze bumva amuhondagura ndetse bakanacishamo bakamubuza kumukubita, dore ko binavugwa ko yamujijije inyama yakuye mu isafuriya. Uwari mu kabari hafi y'aho byabereye yagize ati, Bariyanga yaje yiruka dusanga mu kabari abaririza se ari we sekuru wa nyakwigendera, amubonye amumenyesha ko umuhungu we Patrick yikubise hasi ahita ahwera kandi ari we wamwishe amukubise nyuma y'uko umwana we yarajabuye inyama mu isafuriya. Sekuru w'uyu mwana yagize ati, Bariyanga akimpuruza naje niruka, mpageze nsanga ko ku mwana ari hasi ariko atagihumeka. Umwana yakundaga kundaza. Namubajije icyo abaye, ansubiza ko yikubise hasi ahita ahwera, ariko njye mpita musubiza ko ari umwiyiciye kuko yari yabujijwe kare kureka kumukubita. Uyu musaza yakomeje agira ati, ubundi Patrick duheruka yari yatumwe ibirungo byo guteka mu nyama, gusa ariko ngo amakuru akavuga ko yamukubise arizo bapfa. Aya makuru kandi yanagarutsweho na nyirakuru wa nyakwigendera ubyara se ukekwaho kumwica amukubise inkoni mu cyico, aho yavuze ko atemeranya n'abavuga ko yamukubise kugeza amwishe bapfa inyama kuko n'ubundi yari asanzwe aziteka kandi akazimuhaho uburenganzira. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali, Chief Inspector of Police Welarisi Gahonzire, yemeje aya makuru ndetse avuga ko ukekwaho yahise atabwa muri yombi. Ati nibyo koko byabaye ku mugoroba saa 2 nyakwigendera yishwe, birakekwa ko yishwe na se umubyara ubwo yamukubitaga. Aya makuru twayamenye nyuma y'uko abaturage badutabaje batubwira ko hari umubyeyi uri guhana umwana we by'indengakamere, noneho tuhageze kuko dusanga yamukubise ndetse tunakoze ku mwana dusanga yamaze kwitaba Imana. CIP Gahonzire wihanganisha umuryango wa nyakwigendera yaboneyeho gusaba ababyeyi n'abaturage muri rusange kwirinda guhana umwana by'indengakamere ngo barenze urugero kandi buzuye uburakari kuko ari byo bivamo kwica batabigambiriye. Ati mbere na mbere turihanganisha umuryango wa nyakwigendera ndetse n'inshuti, tukaba dusaba ababyeyi n'abaturage muri rusange kwirinda guhana abana by'indengakamere buzuye uburakari bwinshi kuko ari byo bivamo urupfu bitunguranye. Ukekwaho kwica umwana w'imyaka 8 yahise afatwa afungirwa kuri sitasiyo ya polisi ya Gikondo ndetse iperereza rihita ritangira ngo hamenyekane neza icyateye urupfu mu gihe umurambo wa nyakwigendera wajyanwe mu bitaro Kacyiru gukorerwa isuzuma. Urukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye mu karere ka Muhanga rwemeje ko Musonera Jeremy ukurikiranweho kugira uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi yongererwa igifungo cy'iminsi 30 y'agateganyo. Ni icyemezo cyaraye gitangajwe rugategeka ko akomeza gufungwa indi minsi 30 y'agateganyo nk'uko ubushinjacyaha bwabisabye bugaragaza ko bukiri gukora iperereza. Ubushinjacyaha bwari bwasabye urukiko ko igihe cyo gufungwa by'agateganyo cyakongerwa kuko rukiri gukora iperereza kandi ko aramutse arekuwe ashobora kuribangamira cyangwa gutoroka ubutabera. Ubushinjacyaha bwavuga ko hari amakuru butegereje bwasabye muri Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu yakusanyijwe mu nkiko gacaca zabereye mu murenge wa Kiyumba aho Musonera avuka, ndetse ko hari n'abatangabuhamya bamufiteho amakuru buri kubaza, hakaba impungenge ko aramutse afunguwe yabiburizamo. Musonera we yasabye ko yakurikiranwa adafunzwe ko nta perereza azabangamira kandi ko atazacika ubutabera. Dukomereza amakuru yacu mu ntara y'Iburasirazuba, hagaragaye ibyaha 950 byiganjemo gukubita no gukomeretsa mu mezi 3 ashize. Polisi y'u Rwanda yagaragaje ko mu mezi 3 ashize mu turere 3 twa Nyagatare, Gatsibo na Kayonza hagaragaye ibyaha byo gukubita no gukomeretsa 620, mu gihe hagaragaye ibyaha byo gutunda no kunywa ibiyobyabwenge 333,
isaba ababikoresha kubireka kuko amategeko ahari kandi azajya akurikizwa. Ni ibyaha byiganje cyane muri iyi ntara, aho nk'icyaha cyo gukubita no gukomeretsa i Nyagatare ariho cyakozwe cyane n'abantu 449, Gatsibo hakozwe ibyaha 69, mu gihe Kayonza hakozwe ibyaha 102. Ku cyaha kijyanye no kunywa ibiyobyabwenge, Nyagatare niza bwa mbere, n'ubundi ni ibyaha 262, Gatsibo ibyaha 7, naho Kayonza hakozwe ibyaha 64. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba, SP Twizeyimana Hamudun, yabwiye ko ibyaha byo gukubita no gukomeretsa byagiye biterwa no kunywa ibiyobyabwenge, byiganjemo kanyanga cyane cyane ku baturage bo mu karere ka Nyagatare. Yagize ati, urebye ni ibintu bishingiye ku ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge nka kanyanga ituruka hakurya muri Uganda, kimwe n'abaturage bajya kuyinywerayo bagataha basinze, ugasanga rimwe na rimwe bateje umutekano muke uvamo ibyaha byo gukubita no gukomeretsa. Abantu nibareke kunywa ibiyobyabwenge kuko nibyo bibatera ibyaha kenshi. SP Twizeyimana yakomeje avuga ko kuri ubu polisi y'u Rwanda ifatanyije n'abaturage bari guhiga ibiyobyabwenge no kubifata, kandi ko abo bafasha babashyikiriza urwego rw'ubugenzacyaha RIB, ibindi byiganjemo inzoga y'inkorano bakabimena. Yavuze ko mu nteko z'abaturage bakomeje gusobanurira abaturage ububi bw'ibiyobyabwenge ku buryo babireka, utabiretse abaturage n'inzego z'umutekano ngo bakaba batazamwemerera gukomeza kubikora. Tukiri mu karere ka Nyagatare, umucamanza, umushinjacyaha n'abagenzacyaha bakurikiranyweho ruswa. Kuri uyu wa kane, urukiko rwisumbuye rwa Nyagatare rwatangiye kuburanisha urubanza rurerwamo abakozi 5 bakora mu nzego z'ubutabera bakurikiranyweho icyaha cya ruswa. Muri aba bakozi barimo umushinjacyaha umwe, abagenzacyaha 2, umucamanza umwe n'umuhesha w'inkiko umwe. Harimo kandi n'abaturage batandukanye bakurikiranyweho nk'abafatanyacyaha. Abaregwa bakurikiranyweho kuba mu bihe binyuranye baragiye baka ruswa abaturage batandukanye, babemera kubafasha mu madosiye atandukanye. Baje gufatwa nyuma y'amakuru yatanzwe n'abaturage mu nzego zibishinzwe, batangira gukorwaho iperereza, nyuma batangira gukurikiranwa nk'uko iyi nkuru y'ubushinjacyaha bukuri ivuga. Ingingo ya 5 y'itegeko ryo mu 2018 ryerekeye kurwanya ruswa ritegeka ko kwaka cyangwa kwakira indonke bikozwe n'ufata ibyemezo by'ubutabera cyangwa ubishyira mu bikorwa, iyo bihamijwe n'inkiko ashobora guhanishwa igihano cy'igifungo kirenze imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10, n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'indonke yasabye. Iteganya kandi ko umucamanza wese cyangwa umukemurampaka wakiriye cyangwa wasabye indonke, iyo bihamijwe n'urukiko ashobora guhanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 10 ariko kitarenze imyaka 12, n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'indonke yatse. Naho ingingo ya 4 y'itegeko ryavuzwe haruguru iteganya ko umuntu wese usaba, utanga cyangwa wakira mu buryo ubwo ari bwo bwose indonke iyo ari yo yose aba akoze icyaha. Iyo bihamijwe n'urukiko ashobora guhanishwa igifungo kirenze imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7, n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'indonke yatse cyangwa yakiriye. Makuru avugwa hanze y'u Rwanda, reka tuyatangire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho Minisitiri Wagner yemeje ko ibiganiro bya Rwanda bizatwara igihe. Mu gihe impaka zikomeje kwiyongera ku byerekeye amasezerano hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo yijeje ko nta kibazo kirimo, asaba abantu kwihangana kuko ari inzira izatwara igihe. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Therese Kayikwamba yashaka gusobanura uko byifashe nyuma yo kubonana n'umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi. Mu buryo butaziguye, Minisitiri Kayikwamba yatangaje ko hari raporo gusa igaragaza imigambi myiza impande zombi zagaragaje mu biganiro i Rwanda, nk'uko iyi nkuru dukesha Media Congo.net ivuga. Ati impande zombi zateye intambwe ikomeye mu kumenya ibibazo bya buri wese. Ntidushobora kwerekeza mu mahoro yo mu karere niba uruhande rumwe rwanze kumenya ibibazo byarwo. Byongeye kandi, Therese Kayikwamba yanagarutse ku ijambo yavugiye mu kanama gashinzwe umutekano k'umuryango w'abibumbye, aho yagize ati, biroroshye cyane gutangiza intambara ndetse no mu buryo butitondewe bw'igihugu gifite imigambi mibi,
ariko kugira ngo uyirangize ukeneye ibihugu bifite imigambi myiza. Amaherezo umuyobozi w'ububanyi n'amahanga yahamagariye abantu bose kwihangana kuko nk'uko abivuga iyi ari inzira izatwara igihe. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Centrafrica byinjiye mu mikoranire ya gisirikare. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri uwa gatanu yasinyanye amasezerano y'ubufatanye bwa gisirikare na Repubulika ya Centrafrica. Ni amasezerano ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyizweho umukono na Minisitiri w'Ingabo Guy Kabombo Mwandiavita, mu gihe ku ruhande rwa Centrafrica yashyizweho umukono na Minisitiri w'Ingabo z'icyo gihugu Lamo Claude Biro. Amasezerano ya gisirikare ya Kinshasa na Bangui agamije gukemura ibibazo by'umutekano byugarije impande zombi ndetse no guteza imbere amahoro n'umutekano mu karere biherereyemo. Minisitiri Claude Biro nyuma yo gusinya aya masezerano yijeje Kinshasa ko Centrafrica itazigera ibibirindiro by'ingabo izo arizo zose zigambiriye guhungabanya umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu by'ibihugu byombi byemeje kandi harimo guhanahana amakuru y'ubutasi ndetse no gushyiraho ingamba zo kurinda imipaka y'ibihugu byombi. Urukiko rukuru muri Kenya rwahagaritse ishyirwaho rya visi perezida mushya nyuma y'amasaha make Rigathi Gachagua yirukanywe na Sena. Umucamanza Chacha Mwita yavuze ko nta muntu uzashyirwaho wo gusimbura Gachagua kugeza ku itariki ya 24 z'ukwa 10. Yemeje ko icyifuzo cyatanzwe n'umwunganira Paul Mwite cyihutirwa kandi dosiye ihita yohererezwa umucamanza mukuru Martha Koome. Dukomereza amakuru yacu muri Somalia aho Al-Shabaab yagabye igitero hafi y'ishuri ry'abapolisi. Umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabaab watangaje ko wagabye igitero hafi y'ishuri ry'abapolisi mu murwa mukuru wa Somalia Mogadisho cyapfiriyemo abantu 7. Polisi ya Somalia yatangaje ko umwiyahuzi yaturikirije igisasu hafi y'abapolisi n'abasivile banyweraga icyayi kuri iryo shuri. Yagize iti igisasu cyaturikiye munsi y'ibiti by'aho abaturage bafatiraga umwanya wo kuruhuka. Umuturage witwa Mohamed Ali yatangarije ibiro ntaramakuru Associated Press ataho banywera ikawa hari huzuye abantu bizihiwe nyuma yaho ibintu bihinduka akavuyo. Mu gihe bivuga ko abantu 6 aribo bakomerekeye muri iki gitero, ibitaro bya Madina biri kubavura byasobanuye ko bakomerekejwe bikabije kandi ko byatangiye kubitaho. Reka tunyarukire mu gihugu cya Isiraheli aho urugo rwa Netanyahu rwagabweho igitero. Urugo rwa Minisitiri w'Intebe wa Isiraheli Benjamin Netanyahu rwagabweho igitero mu gitondo cyo kuri uwa gatandatu, bigakekwa ko umutwe wa Hezbollah uri mu ntambara ya Isiraheli ari wo wagabye iki gitero. Ibiro bya Minisitiri w'Intebe byasobanuye ko uru rugo ruherereye mu gace ka Kaisareya rwagabweho igitero na drone yaturutse muri Libani. Byasobanuye ko ubw'iki gitero cyagabwaga kuri uru rugo Netanyahu n'umugore we Sara batari barurimo kandi ko mu bari barurimo nta wakomeretse. Iki gitero kigabwe mu gihe ingabo za Isiraheli zikomeje kurwana n'umutwe witwaje intwaro wa Hezbollah ukorera muri Libani. Ingabo za Isiraheli zatangaje ko mu gitondo cy'uyu munsi Hezbollah yohereje izindi drone 2 mu murwa mukuru i Tel Aviv zihanurirwa mu kirere. Isiraheli kandi yagabye ibisasu byishe abantu 33 mu nkambi ya Jabalia. Abantu 33 baguye mu nkambi ya Jabalia iri mu gace ka Gaza nyuma y'ibisasu byarashwemo n'ingabo za Isiraheli, mu gihe abandi barenga 80 bakomeretse bikomeye. Isiraheli ikomeje intambara na Hamas mu gace ka Gaza nyuma yo kwica umuyobozi wayo Yahya Sinwar wari umaze igihe yihishe muri ako gace. Ingabo z'iki gihugu zaraye zigabye igitero simusiga mu nkambi ya Jabalia irimo impunzi nyinshi zaturutse mu bice bitandukanye, ariko Isiraheli ikavuga ko muri izi mpunzi harimo abarwanyi ba Hamas. Ku rundi ruhande, Isiraheli ikomeje kongera ingabo muri Gaza, aho ivuga ko nyuma y'urupfu rwa Sinwar intego nyamukuru ari ugucyura abaturage bayo bashimuswe na Hamas, ndetse igasaba abaturage ba Gaza kubigiramo uruhare. Ingabo za Isiraheli zimaze iminsi zizengurutse inkambi, aho imodoka z'ibifaru ndetse n'abasirikare benshi bahora babigenzura, mu gihe gusohoka cyangwa kwinjiramo ari ibintu bitoroshye ku baturage ba Gaza. Aya makuru yacu tuyasoreze kuri Putine waburiye Ukraine yifuza intwaro kirimbuzi. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yaburiye Ukraine nyuma yaho igaragaje ko ikeneye intwaro kirimbuzi zo kuyifasha kurinda umutekano wayo, ayimenyesha ko Uburusiya butazemera ko ibyo ishaka bishoboka. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky
avuga ko igihugu cye gikeneye kwinjira mu muryango NATO uhuza ibihugu bihuriye ku nyanja ya Atlantike, cyangwa se mu gihe bitashoboka kigatunga intwaro kirimbuzi ku bw'umutekano wacyo. Icyakora Zelensky yahakanye amakuru aheruka gutangazwa n'ikinyamakuru Bild cyo mu Budage avuga ko Ukraine ifite ubushobozi bwo gukora intwaro kirimbuzi mu byumweru bike. Mu kiganiro Perezida Putin yari agiranye n'abanyamakuru bo mu bihugu bagize umuryango BRICS, yatangaje ko gushaka gutunga intwaro kirimbuzi kwa Ukraine ari ubundi bushotoranyi. Putin yagize ati: "Ni ubushotoranyi bukomeye cyane kuko intambwe iyo ari yo yose igana kuri uyu mugambi izagira igisubizo gikwiye. Navuga kuko byagenda kose Uburusiya butazemera ko icyo kintu kiba." Uyu mukuru w'igihugu yahamije ko gukora intwaro kirimbuzi bitazorohera Ukraine, ati ntabwo byoroshye. Sinzi niba Ukraine ifite ubushobozi bwo kubigeraho. Ntibyayorohera muri ibi bihe. Putin yabajijwe niba ibihugu bikomeye nk'Ubwongereza bidashobora guha Ukraine intwaro kirimbuzi mu ibanga, asubiza ko kubihisha bidashoboka kuko Uburusiya bufite ubushobozi bwo gukurikirana inzira zose zanyuramo. Ni naha dusoreje amakuru yacu, mwakoze kubana natwe, mukomeze gukurikira ibindi biganiro kuri Kimeza TV.